Jiena qabel ma ftaħt l-ewwel ristorant tiegħi kont mejjed bil-ġuħ. For everything that I do, I am my own guinea pig. So everything is tried and tested, but on myself. Persuna ta' 24 sena ħajt jitfalek il-kapital li faddal minflok tfajthom fuq xi post qatt ħanifaħħu fuq il-business. Inti biex tiskelja biex tikber trid tinvesti fit-teknoloġija. Bdejt nagħmel xi ħaġa li ħafna nies ma kinux jagħmluha, bdejt ninvolvi x-xogħol full-Facebook personali tiegħi. Meta inti tbieħ servizz trid tara kif ħadd tagħmlu glamorous. Waħda mis-sigriti tiegħi li nħobb nagħmel huwa communication mal-customers. I think on social media, anything you do, it has to be primarily yourself. L-importanti fuq social media dejjem tirrispetta n-nies. Il-trikk huwa li għand tkun hemm fil-ħin u kemm jista' jkun aġli viżavi d-deċiżjonijiet li jittieħdu. Kun fl-ma tkun business it-tevolvi. Jien għaddi sal-lum dejjem nitgħallem. It's been 4 years in the making and every single time I'm learning something new. Illum ġa tidħol YouTube, tidħol Google u hekk taf kemm titgħallem. Even if I'm just asking a professional, just listen, what do you think? Tuħu idea minn hawn, idea minn hemm, biċċa minn hemm, biċċa minn hawn, mbagħad taqgħod l-idea tiegħek. Inti trid taqra, tosserva, tara x'qed jaħdem, u ovvjament ma tara kif tbiddel u tirranġa skont l-industrija li tkun qed taħdem fiha. Inna miftuħin 8 snin, ma laqna qatt. Kont inventajt il-Kinder Pancake u qed ngħidlek il-ħanut sploda kulħadd iġġenna spiċċat fuq il-LED Bible, spiċċat barra minn Malta il-Kinder Pancake. The silver play button, it's like one of the biggest achievements to date. And then obviously the fan base itself. Fil-passat, fil-preżent u anke fil-futur, it-teknoloġija kienet għadha u ħatibqa' tilgħab rwol importanti biex il-kumpanija tkompli tagħti servizz aħjar, tikber u l-iktar ħaġa importanti nraħsu l-prezzijiet. Ħafna nies jgħidu li kont antiċipa li l-kumpanija tkun daqshekk suċċess. Iva. Il-parlat il-kull persuna li rid jiftaħ business kelma waħda, focus. You definitely have to be good at time management. Obviously, it's not going to happen overnight. You have to be determined, but also you have to actually put some effort into it. Jien għandi goals ġew moħħi u dejjem neħel magħhom. Once you focus on your dream, ħajna xilek żgur. It's an interesting lifestyle, for sure, to say the least. Il-Malta Communications Authority se tniedi l-kors eBiznify fuq il-kummerċ elettroniku. Dan il-kors offrut bla ħlas se tkun tista' tagħmlu minn fuq il-learning portal mill-kumdità ta' darek. Applika issa biex tidħol fuq is-sit tal-MCA u timla d-dettalji tiegħek. Dan il-proġett huwa parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond Soċjali Ewropew, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.